Yo, ilikuwa class 3 asira ikipanda, kesi heti nimepiga Sandra. Nilijam juu walininyima bajia na nimeketi hapo wakigawa kina Mora. Makosa ni moja nilifanya, nilimzaba kofi na nikamtukana. Walai, wanafunzi si wakaona na vile wanakuwaga viherehere. Musiniseme, musiniseme, musiniseme. Prefect, najua nimekosa, lakini hiyo listi nangu inaweza kosa. No, ilikuwa ni hasira, hasara, sasa imeniweka pabaya. Ofisini napelekwa kwa teacher guy, na vile waga anitaki, kichwani najuliza tu maswali, nitoroke ama nianze na wapi? Prefect, najua nimekosa, lakini hiyo listi nangu inaweza kosa. No, hapana, ilikuwa ni hasira, hasara, sasa imeniweka pabaya. Musiniseme, 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 musiniseme. First of all, mina kwaga noise maker, hadi my class teacher hajawai nipenda. Akitufundisha waga misi concentrate, na after examination mina kuwaga the best. Darasani mina kwaga backbencher, lakini kuakili nimeshinda kina Benja. Darasani mina kwaga backbencher, lakini kuakili nimeshinda kina Benja. Musiniseme, 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 musiniseme.